Dragi svi koji slušate moje videe, evo danas sam spremila jednu sitnicu da vam pokažem. To je nešto što ja svaki put kad se žurim razmišljam, joj evo sad imam nešto toplo za popit, a onda moram ići dalje i kako zapravo to što je toplo, možda i pretoplo, kako to popit. I onda sam se sjetila da malo ovako s jedne strane pa popijem, pa okrenem malo ovako, pa popijem, pa okrenem malo ovako, pa popijem, pa okrenem malo ovako, pa popijem, okrenem malo ovako, šta pa popijem? U čemu je stvar? Pa ovaj hladni dio vrha šalice se pomiče kako ja pijem čas sa jedne, čas sa druge strane i ona tekućina koja prolazi kroz taj hladni dio nije toliko vrela kao kad bi pila samo s jedne strane. Eto, to vam je jedan moj mali trik. Probajte, možda će vam se svidjeti. Mene svako jutro razveseli.